I pozdravljeni, i danas prelazimo na testove. I evo ga prvi klip u serijalu testova ovog računara koji smo sklapali. I prvi test je sa grafičkom karticom RX 460. U naravno ćete vidjeti testove sa 1050 Nvidiom, vrlo slične performanse, ali mislim da je prednost na 1050, tako da ako se razmišljate da li da kupite jednu ili drugu varijantu, pogledajte oba klipa pa onda donesite neku odluku. Naravno želim da se zahvalim kompaniji Akov System što nam je sve ovo dala na test, tako da testirat ću još i RX 470 i ako stignem 1050 Ti, pošto mi je bukvalno upravo stigla, tako da vidjet ćemo to vrlo uskoro i to je to, krećemo na testove. Krećemo test od Battlefield 1 igrice koju smo ovdje namestili na medium podešavanja i ovdje možete naravno desno gore da vidite frame rate. Inače na ovaj frame rate dodajte još par frameova, reći ću vam u nekim igricama je to više od samo par frameova za snimanje same igre preko Relive softvera. Jako dobra stvar je što vam Relive kao i naravno Nvidia Shadowplay nude da sada vrlo lako i sa, da kažem, najjeftinijim grafičkim karticama možete da snimate gameplay. Sada možete da koristite naravno i za YouTube i sve, ali pogledajte ovdje imamo oko 60 frameova po sekundi u Full HD-u sa uključenim snimanjem. Dakle, stvarno odlično radi Battlefield 1. E sada, pošto je tako lepo radio Battlefield 1 na medium, rekao ajde da probamo sada na high. I kad pogledamo high, potpuno igriva situacija, preko 45 frameova, nekih 40-ak je neki minimum, ali opet vidite, još jednom i na high ova igrica je i dalje igriva sa ovom grafičkom karticom, što je naravno sjajan rezultat. Sljedeći teo sam da testiram Assassin's Creed Syndicate, zato što ova igrica se kod dosta sistema dosta loše pokazala. Stavit ću je ovdje na medium podešavanja da probamo uopšte, odmah sam znao da ovo neće biti baš sjajno. I kao što možete da vidite imamo oko 30 frameova po sekundi, što naravno nije sjajno. Ono što je jako bitno u ovoj recenziji da gledate je memorija, odnosno zauzetost memorije same grafičke kartice. To vam piše naravno ispod ovog GPU, piše mem, pa piše MHz i ovo desno vam je koliko memorije zauzima. Tako da najveći, da kažem, bottleneck u ovom testu će biti upravo 2 GB memorija. E sada FIFA, ovdje naravno memorija nije neki problem, zato što ova igrica nam daje odličan frame rate, kao što sam i očekivao, kao što ste vjerojatno i vi očekivali, ovakve igrice uopšte nisu problem za ovu grafičku karticu. A sada ARC koji apsolutno svi tražite, znači ova igrica ni na jačim karticama ne radi dobro, jer je jednostavno užasna optimizacija. I nije samo stvar u optimizaciji, jednostavno 2 GB video memorije nije dovoljno za ovu igru. Pogledajte gore, 1972 MB je zauzeto, znači sve što ima je zauzeto i jednostavno nemoguće je da ova igrica radi dobro. Po meni ovo nisu igriva podešavanja. Naravno možete da smanjite sve na low, ali ova igrica stvarno užasno izgleda kada se sve spusti na low. Counter Strike, ovo može biti jako interesantna igra zato što dosta ljudi i kupuje nekada čak i jeftinije mašine čisto da bi igrali Counter. Naprimjer Counter, LoL i takve multiplayer igrice jednostavno donose, da kažem, neograničenu zabavu, konstantno možete da igrate ove igrice, ne dosađuju baš brzo, ima puno toga da se radi. Tako da, naravno, odlične performanse u Counter Strike-u, nismo očekivali ni ništa manje, preko 100 frameova konstantno, sve na high, u fullu, tako da, eto, odlične performanse. Naravno GTA 5 jako bitna igrica i ovdje je bilo potrebno malo čačkanja kako bi sve nekako došlo i stalo u ta 2 GB. Tako da evo pogledajte ovdje neka podešavanja, pauzirajte ako hoćete kući da probate isto. E sada igrica generalno radi dobro i na ovim podešavanjima. Ima malo tih dipova koje možda nisam očekivao, ali dosta je velika igrica, ponako malo nekad joj treba da se učita kako treba sve. U svakom slučaju, dosta dobro radi i konstantno smo preko nekih 50 frameova. Ako nešto zabaguje slobodno možete još malo da smanjite, ali generalno po meni ovo super radi.
Idemo dalje, nova igrica na testovima će biti Resident Evil 7, možda u nekim narednim testovima, čisto je to novija igrica pa da vidimo kako radi na ovoj slabijoj konfiguraciji. Ovdje možete da vidite upravo ta podešavanja i sve da namestite ono kako vam odgovara i da smanjite ako je potrebno, međutim mislim da je sasvim ok. Sada meni ova grafika dosta nekako čudna, sve mi je nekako mutno iako je rezolucija Full HD. Sad ne znam da li je do nekih efekata ili to tako treba, ali onako iskreno dosta mi čudno sve deluje. Frame rate je ok, solidan je, potpuno igrivo, znači nema nikakvih problema, ali je to malo čudna grafika. Idemo dalje, Tomb Raider naravno u DirectX 12-ici, idemo na nove tehnologije naravno, tako da ovdje možete da vidite i podešavanja. Otprilike smo na nekom mediumu, malo sam smanjio filtere i to je otprilike to. Naravno i vama je savjet tako nešto secka prvo filtere, teksture i to će biti ok. Generalno ako imate grafičke kartice sa malom memorijom, smanjite teksture jer one najviše zauzimaju memorije, što možete da vidite bukvalno u GTA 5-ici, odite, povećajte teksture na maksimum i vidjet ćete koliko memorije mogu da zauzmu. Tako da to je neki savjet kako da ubrzate igrice na taj način. E sada, što se tiče frame rate-a, ovdje nije baš sjajan, oko 30-ak, mislim jeste igrivo, ali nije to baš ono što sam hteo da vidim, ali u svakom slučaju dovoljno dobro da generalno može da se igra igrica. Ako vam smeta 30 do 40, uzmite, smanjite još neko podešavanje i radit će to sasvim normalno. Idemo sada Tryndamere Bot, odnosno League of Legends. Kao što možete da vidite, nova meta je u pitanju. Što se tiče performansi, mislim šta da vam pričam, sve radi odlično, nema nikakvih problema, nijedna komponenta se nešto posebno ne muči, tako da lagano radi, vidite da je CPU na 50%, tako da naravno sve na very high, eto za LOL ovo je lagano. I na kraju Witcher 3, svima omiljeni Witcher 3, vrlo dobar za benchmark testove i vidjet ćete koliko je veći frame rate sa Nvidijinom karticom. Vidite ovdje u podešavanjima koliko Nvidia tehnologija ima, Hairworks, ovo ono, dakle puno stvari ima. Međutim, frame rate ovdje baš i nije sjajan. Trenutno smo na nekim medium podešavanjima, međutim opet imamo oko 30-ak frameova. Kažem, igrivo je, vi na konzolama isto imate 30-ak frameova. Može da se igra, ali eto možda bi morali još neke stvari da spustite na low. Sve u svemu, ne baš najbolji rezultat, ali opet dovoljno igrivo. Kada pričamo o nekim benchmark rezultatima, probao sam da odradim nešto i u Vegasu, čisto je to neki novi test. Ovdje možete da vidite test sa 4K snimkom koji traje večno, a ovdje je Full HD snimak, odnosno renderovanje istog. Također odradio sam i Geekbench benchmark koji je vrlo jednostavan, skinite ga, probajte kući i možete da uporedite sa svojim računarom ove rezultate. Dakle, Geekbench ima CPU i GPU benchmark, vrlo jednostavno, besplatno. I eto, uporedite rezultate sa ovim računarom. I naravno za kraj Unigen Heaven benchmark, također jedan zanimljiv benchmark, lagan da se proba. Stavit ću vam i linkove ispod pa možete da skinete i da probate sami. Želim također da kažem da je računar jako tih, ne greje se previše, lepo radi i što je najvažnije sa ovim SSD-om, neverovatno je brz. Bukvalno, ako uzem da restartujem mašinu, kliknem restart, zatvorim i otvorim oči i skoro se odmah upali. Stvarno sve radi prebrzo. Naravno, deo toga i svež Windows koji se nalazi na sistemu, ali generalno jako brzo radi sistem. Pogotovo kad je reč o jednom ovako budžet računaru, sve je jako brzo. Što se tiče bilo čega ovako, browsing interneta, editovanje nekih dokumenata, radit će savršeno, vidite da može da pokrene i sve igrice. Sve u svemu, jedan jako solidan PC. Naravno, hvala još jednom jako sistemu što su mi dali sve ovo na test, imat ćete dole linkove za kupovinu, pa možete da vidite i cene kod njih. I to je bilo to, drugari, nadam se da vam se dopao ovaj test, ako jeste, obavezno lupite like i naravno vidimo se u nekom narednom klipu.